bifurije gukomeza kugira ibihe byiza cyane aho muherereye hose ku isi. Amakuru rero kuri wa gatandatu ahari ni menshi cyane. Carlo Ancelotti akaba uyu munsi yagaragaye mu mujyi wa Liverpool muri restaurant ari kumwe na James Rodriguez ndetse na Abdoulaye Doucouré, basa nk'aho abasore nabo bamaze kugera mu ikipe ya Everton kandi kamaze kugaragaza uyu munsi Alan yuko yamusinyishije yamuhaye na nimero 6. Uyu musore rero akaba yasinye kugeza 2023. Uyu mu Brazilian azafungamo hagati mu ikipe ya EVE. Memphis Depay akaba akomeje gushakirwa cyane ikipe ya FC Barcelona miliyoni 25 z'amapaundi, ikaba ibyo bivuga ko amafaranga yamukura mu ikipe ya Olympique Lyonnais. Arturo Vidal nawe icyumweru gitaha akaba agomba kugimira mu ikipe ya Inter de Milan. Javi Martinez akakinaga ikipe ya Bayern Munich akaba yarayimazemo imyaka 8, akaba agiye kuyivamo rero agasubira mu ikipe ya Atletico Bilbao yavuyemo. Bikaba bivuga ko ikipe ya Atletico Bilbao ishaka kumusinyisha imyaka 2 hanyuma ikamuha miliyoni 10 z'amayero salaire kabisa muri gihe cy'imyaka 2. Ikipe ya Arsenal ikaba ikinye umukino wa gicuti mu kanya gato cyane kuri wa gatandatu, ikaba itsinzwe n'ikipe ya Aston Villa ibitego 3-2. Ibyo bitego bibiri rero by'ikipe ya Arsenal bikaba byatsinzwe na Pierre-Emerick Aubameyang, kimwe cya penalty n'ikindi cya open play. Iyi match ikaba yagaragayemo Ozil, William Saliba ndetse na Dani Ceballos. Ikipe ya Arsenal kandi ikaba igiye gutsindwa kuri uyu rutayizamu witwa Miron Boadu. Akaba uyu Boadu rero ari gushakirwa cyane n'ikipe Olympique Lyonnais kujya kumusimbuza Moussa Dembele. Akaba uyu musore w'imyaka 19 last season akaba yaratsinze ibitego 18 atanga na assist 8 muri Eredivisie. Ikipe ya Arsenal kandi ikaba ikomeje gushaka Thomas Partey, ariko ESPN ikaba ivuga ko itari yonyine kuko Paris Saint-Germain yamutangiye kwinjira mu rugamba rwo gushaka Thomas Partey. Bikaba bivuga ko rero miliyoni 50 z'amayero arizo offre bagomba kuba batanga bakishyura risk cost y'umusore akomoka mu ikipe ya Atletico Madrid. Gusa ariko DMR mu gihugu cy'Ubwongereza ikavuga ko ikipe ya Arsenal ifuza swap n'ikipe ya Atletico Madrid, ikaba yabaha Matteo Guendouzi ndetse na Alexander Lacazette, hanyuma ikipe y'abavandimwe ya Atletico igatanga Thomas Partey. Na affaire yo gukurikirana cyane mu gihe abafana b'ikipe ya Arsenal bakomeje gusunika ikipe ya Arsenal bayibwira ati mutekereze kureba uburyo mwatuzaniye uyu musore witwa Gerard Deulofeu w'ikipe ya Watford. Affaire à suivre. Mu ikipe ya Manchester City bikaba bivuga ko bamaze gutanga offer ya miliyoni 75 z'amayero, birumvikana harimo na add-ons. Hanyuma Napoli offer niramuka yemeye irahita ibaha Kalidou Koulibaly aze mu ikipe ya Manchester City. Hanyuma mu ikipe ya Chelsea akaba Kai Havertz yamaze gukora imyitozo kuri uyu munsi nyuma y'uko rero asinyira ikipe ya Chelsea. Nubwo nabonye mtoza w'ikipe y'igihugu y'Abadage Joachim Low yavuze ati rwose iyo mbirebye ibingibi mbireba mu buryo buri negative, ati ntabwo nigize mbyishimira kubona itara nk'ingi yiva muri Bundesliga ikagenda. Ati ariko nanone ku rundi ruhande ndabyishimiye, ati kuko uyu mukinnyi agomba kuba yidevelopa, y'abakinnyi bagiye hanze bari developa mu mutwe bakafunguka mu mutwe cyane kurushaho. Ati ubwo ndizera ko rero Kai ndetse na Timo bazagira urutambwe batera bari mu ikipe ya Chelsea, kuko nibakora neza mu ikipe ya Chelsea natwe bazaza ngaha badufashe mu ikipe y'igihugu y'Abadage. Ikipe ya Chelsea kandi ikindi kiri kuyivugwamo akaba ari Timoe Bakayoko. Uyu mugabo rero akaba agiye kuva mu ikipe ya Chelsea yekeza mu ikipe ya AC Milan. Bikavuga ko bamaze kumvikana rero ko Chelsea iri mu batize sezo imwe kuri miliyoni 3, hanyuma hakaba harimo option yo kuzagura Timoe Bakayoko miliyoni 30 z'amayero. Affaire à suivre. Manchester United nta kindi kiri kuvugwa n'abafana b'ikipe ya Man United bari kwamaganira kure jezi ya gatatu. Bivuga ko ariyo ikipe ya Man United izambara sezitaha, bakavuga ati jezi imparage kuko bimeze biti. Ntago bayishimiye ku buryo abafana bari kugenda batanga na za katuni zitandukanye. Urabona ko bayivuga ati dore ukuntu tuzatureba sezitaha. Abandi nabo bakazana dore bazigereranya n'akari hatara. Abafana rwose basaze basuzoye ngiri jezi ntago bazishaka sezitaha, abo no kurikirana tukana Man United nimba izahindura icyemezo cyayo. Manchester United kandi ikomeje gushaka umusore w'inyuma ku ruhande rw'ibumoso mu ikipe ya Sevilla, ariko n'intizanyo Real Madrid. Bikavuga ko hagati ya 25 na 30 rero Man United yakibonera umusore witwa Sergio Reguilon. Nako kandi ku munsi w'ejo Manchester United yamaze guhindura jezi z'aba basore babiri. Brandon Williams wambaraga nimero 53 akazajya kuri nimero 33, mu gihe Mason Greenwood wari uri kuri nimero 26 akazambara nimero 11. Ikipe ya Liverpool mu kanya gato cyane nayo ikinye umukino wa gicuti ikaba itsinze ikipe ya Blackpool ibitego 7-2. Akaba rero abasore bitwaye neza cyane ba Jurgen Klopp mu by'ukuri babifashijwemo na Matipu, Mane, Firmino, Elliot, Minamino, Origi ndetse na Van der Berg. Akaba rero batsinze ibitego 7. Anako kandi iyi match bigaragaje cyane abasore batatu banavuga ko rwose ari mwe abasore bashobora kuzatangiramo no kuri match zifungura shampiyona y'Abongereza, harimo Minamino, Curtis Jones ndetse na Naby Keita. Rwose bakoze match iteye ubwoba cyane. Yitwa Adil Rami akaba amaze kwiyangaje n'ikipe ya Boavista kugeza 2021. Les amis, ibihe byiza cyane rero Nyagasana barinde.